Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum namai indi ke zikres kui kum changna jang kai kana damma he chogu Zeme news man sa Zeme kone ine polia gai daradle zai mar sam pogai magsoge hai menaza video light banai share te gar hange kyam gai dele India ram dai digen zna indi ke zikre te set kum changna jang kai kana ma mai ge changmdai ja hai te set me stain sangne ge MP za MLA ram lok reming India ram go president wang dai ra ba hange ka klang ge vote kai de le je ka chele zai chi ge NDA go candidate Draupadi Murmu ka chebe puine sa je pa hange India ram dai digine vote ngor ab je 60% jang ngor hange num gai le je ka chele zai lok reming president of India hange ka klang ge zna in chatting chokre hi gene vote kai chuje gin chaming area kai changdele ije ka chele zai indi ke zing kai ke kum changna jang kai kana ma ge president of India hanga ka kalang go vote je sei gule ije ka chele ka kana chauna India go president te rame ka chebe lian chi cha kai ra be mai jan di ke zing kai mnge kum changna jang kai kana ma gene lian chi cha kai gule ije ka chele zai Manipur gu chief minister and Biren Singh ne du president of India hanga ka kalang be vote kai loi swai ga lu je pe je ku gereu je medium soge salya je wang dai rabe India ram go president te rabza NDA go candidate Draupadi Murmu ne te gule je pane hingmli sui je ku gire je medium soge salya gai dele zai Manipur state ke na du mina hang rex rong Manipur state go MLA mramene president of India hanga kaklang bige pni sui je vote kai dele je ka chele zai BJP go MLA SS oles ka chebe puine nalang bete je chief president of India hanga kaklang ge vote kai dele je ka chele zai vote kai lo soi lu petige CLP leader Okram Ibobi ka chebe pene Manipur Legislative Assembly campus gene saje joint opposition candidate Yaswan Singha ka chebe pene India ram go president te rahange buising de leize ka chele zai Manipur go chief minister and Biren Singh ne du saje India go prime minister Narendra Modi ne peje tribal mramaze te in to chura bahangne NDA candidate Draupadi Murmu ka chebe puisdu peje representative rahange klangai ko leize ka chele zai Manipur BJP MLA SS Olis ka chebe puije president of India hange ka klangba vote kai lu petige pachu COVID-19 test te gai dige pedage COVID symptoms te lia de leize ka chele zai Assam Udalguri district ke minahang ke perhang pepeting kum kai kana ko ne Facebook zai social media ramge hanam kyangna ULFAI United Liberation Front of Okhom Independent kyangna je sagu gai zai san to gai be bizigena zai support te gai be bizigena pa samngau lu je police mramne pa chu wang je arrest ni de le je ka chele zai pizizina paramot kalita zai pas je 4th semester student Tangla College ge kaktai college ka che zai pa bam je Borengabari village Kolaigong district ge bam college ka chele anui hai menaman ting ra hange chuna ka dei pere piting sia sang di bizigena social media ge aigum jagda do te dolakti de le chpau zigene hai menaje man ting ra ba hangene ai po be samje dulia ge kakdai de le zai Maharashtra roadway Indore gina Pune tepe bus je Narmada ngeu ki ge ngai keu gai je mina hangkreu gna chaidi dele je ka chele zai Madhya Pradesh go minister Narottam Mishra ka chebe peune saje chi bus ngeu ki ge ngai keu gai bigine mina hangkrem nge mizan ripani dele je ka chele zai chipau be bus ge mina hangringe maka mina hang rex rog mze phungko le je mangka pomne sadle zai Nagaland UDA chairman Tier Ziliang ne saje eke Mishra ka chebe peune NSN IM go leader mramze Naga Peace Talk Naga go solution degem paudai rahange ku gaidele je ka chele zai chuna India ram go center mene NSN IM je Naga Peace Talk degem paudai rahange ngai kan dibe ngai dai jela muidele je ka chele zai eke Mishra ne NSN IM go leader moiwa ka chebe peuje personally gene phone gene call te luje Naga Peace Talk degem paudai ra bamai rangai za iron magza powder hange ku gaidele je ka chele za iron magza Nagaland go chief minister nephew rune sa za parliamentary committee mna chuna naga political issue ndege maktale na dodi kamra ba hange teugar hange nom gaidele je ka che za iron magza chinaga pisto kampo bgdu chuna success za te fuiler hange nom gaidele je ka chele
Zai North State Nagaland ge nai kum changna jang kai kana ge African swine fever gene ke bak farmer te me ge bak kang kumera me dagne ge bak chai di be chang suruk je hai me dai je puichum chai chang dele je ka chele zai ai je ge bak African swine fever gene chai bra me je longleng moka chung zai mon ge du chai dele zai iron ma je Kohima district banai Dimapur district gene ge bak je chaing ki lang zai punui hange los lang hakum lang kum dele je ka chele zai ge bak gu hararet African swine fever je Nagaland ge pama usoge Assam Arunachal Pradesh Mizoram Meghalaya banai Manipur ge petau di ko dele je ka chele zai ai je North State ke African swine fever gene ke bak raja chai pe je hala state zai hala country gram gene ke bak je zo wang bra me lui zai ke bak ji te te zai ke bak ji zo bra me ke bak puir me te wang be bi gene North State ke ai je African swine fever je ke bakan rab je pe ko le je ka chele chipo ji gene anui hai manan ting ra hange North State ke bak ji te bam le ne ke bam sang ne ge ai je African swine fever ke bakan rab harare je petau kam de le chipo ji gene anui hai mana chuna ke bak kle biting zai ke bakan rab tinge ke bak ji je lum bitinge te magle ne igule ka chibje nangni hai mana so ge man ting ra hange chitau gai ka dai de le Zai upar Assam Tinsukia district ge security force mramne NSNIM peting kom kai ka chum ko je dana hiji krete set hama mai ge sandia area ge na nimni dele je ka chule zai security force mane hanam kyang na NSNIM ko je nimbe peji je kusal mili le je ka chule zai pa bam je Arunachal Pradesh Changlang district ge bam ko le je ka chule zai pada ge na gimi crore men nim pep je A 7.65 mm pistol banai magazine 3 life round ko nimpe dele iza ka chule za security force men ap chu nim nu je mili kha chebe pe zen nim nu je mar men ne ugai dige pa je NSNIM ge ka jaw ko le je ka che za pa je rangkang ha je rangkang dimante je kum chang na je kreus na gane NSNIM ge ka jaw di ko dele iza ka chule The Ministry of Health and Family Welfare gu report sai si je jnain di ke zikrete set kum changna jang kai kana ma mai ge India ram ke COVID-19 ka chibe case nim pa ka dai bi je changkre surok je high school je hanghim re mingye me je nim pa ka dai dele je ka chele je chuna planet je India ram ke COVID-19 hararet kene an raja bam me lak ke je chang ha dai me dai je hai na je rak sro me dai men raja lamule je jnai ke COVID-19 hararet kene idai di je discharge peti me changkre surok je hangrek surok skui me idai di dele je ka chele je kum chang na je kre skui gene hanai kum chang na jang kai kana ria chang ge COVID-19 gene India ram ge chai di we plan lak ming je chang kai ming je hanghai sna je rak surok me chai chang dele je ka chele ai gene na mai gu Zeme news man sa loi gai dele pigani me jang kingai dim le ne je to dele je subscribe te lum le ne je hype na je pigai je bamra jang kingai je bamra hange kyam gai dele